Munisiparite y'Ibanda etwire inoburemezi okuhunduuza enguuto zayo ekitwire nkicyumba obuhereza bitu ebyonane bireetwa obutagira ebyoma ebyokushara emihanda okurugirira aha beebembezi. Hati enguuto 9 ezirikubarwa kilometers 65 nizo ziriyo nizihunduuzibwa okuruga ahari 395 eza munisiparite. Ezitwire ziri kubi munonga konka ezitugerezeho gukora omukoota ya kashatu na koota egi ya kane omwaka gubwene guza kuhwa nizo twantumonitoringa kandi omuntu tugira mu challenge y'obutagira grade tugerezeho kupangisa abokuba omwaka gwanu guhendera esente ziitu nizibasa kubona zigaruka sente so tugerezeho twakosa eki kiri aha kukorwa okutereza obuhereza kandi habireho kurambura enguuto ezi aho meya Apollo kibeherere ari kutangaza aha project ezindi eziri kukorwaho. Emihanda ko twagireba n'enije takakozirwe abantu bagumisiriza abako government ine program yo kuja kutereza sente million 1 billion buri district na municipalities. Oyereho enguuto kuhunduuzibwa hariho na project yo kwombeka office za municipality ya billion 4 na million 50 eri aha kugenda omu maisho hamwe n'okwombekera abashaho oburaro ahirwaro rya Ruhoko Health Center eya Kana. And it has the good artistic impression, that is good appearance, but we are doing it in phases because of the little money we are receiving and we are having. Saif Katabazi omuhezi wa RDC aha Ibanda arukurambura project ezi ajumirira abatura abino muzego kuremesa okubasyaho obuhereza na mnonga omukuhunduuza enguuto. Buno bubaka kyenjagala butwalira abantu b'Ibanda bamikwano bange embalungi. Tusanze mu challenge y'abantu ntugaziya enguudo zino abantu tebagala ku gaziya nguudo zino balooza nti ttaka lyabwe tuliyingira. Tulina kukuba kye tuyita road reserve. So njala tukwatagane wamu nammwe tusobole okubeera nga tuzimba enguudo zino kuba zino enguudo zitusumbuwa nnyo. Gasha kwa Timothy Mushabe.